Bada ko manya bodan basia mata basia ta pe kana le bi pompi la ga po ya ma matoto bi akosu abene ya yi mada ko manya bodan ba le kwede ba ya so ntumi agbo to fifi la das na ga po sia de ka nya ho plo yi me di mada ko manya blo hana ba na yuamade na mare hana yuamade be wona yi kemi de to me ba mi afie no tu ba du ti alo nya so tu ba du ti ya eye ji mi le melete pe agba ple mami siyo alo amaga siyo le bajo do motore ka ikenye mamaga aboshishi evelia ele mi abogba bizi mi asoro mutu edre kuku temi hwede mebe mi to gbo na mi nya nwe be dre kuku nye mo adaji ke wo ma otu hafo mu ble amabeto alo hede de fia ro fia amabeto kure pagbe mozozo won yo jom de ji la gbe no no me to wa bizi mi asoro mutu fia la be mi kuna dre vo mi mesie ogomo nyakobe eka winti nyaton aforuntu egba mama yedo wizono Iyo tuya kwasima zare michi. medak bekaka mama mi jibe gba nyasoro ntu edre kukumu la parum amado ten kuna dre kwa globe yu le dodon pla made la loma alwa yo poba made dodon pla yu le anoma ne amade le dre fu me bi kuma goma de kaile ne yo Akpe. Na mada trekumbe ye dodom alo dodom la loma eje kopibe visri. Tiche yana na ba visri. Ye nan lanchiwa awi be na restaurant. Hamno so khahabo agano trekum la loma bi amare dodom la ba mare ye dodom. Na mo wema. Na maji gele jojom ade kan okwe pa fi poda college wo ko visri be kanara mi chiche wo anena. lebe visru ya kefia be biblo na be gbogbo mosro e ko de na ochiama nti cho joto penya e blom na Mre ke joko so. okay tafia be nenye be menye de na je ago la gbese owu yos be menye be de na jige da mare chiu yi hafi uyi na mo kwa ka do hi anya visru yi Anye visri. okay kemi akpo be amade ke akudre kwa gbo be ya zigede ya yedu na nlalom ni ham ka gbo uchu Awududu la loma padri ko haje na kotebe taflachi. Adolia agana de minana gbogbo ugbo. Do mahi odu nkleo. Do mahi afo bara de kura maga ho renchi. Awe klo be anye devi mabuamu. Oplo to zan edo wa yina nanama. Enya wududu la loma padri ko. efia be amachichi ke taleshi ike do mahi ejagola mamaji ye mele klalo ha be ya de kuku tado le amamo wa no gbogbo mutu anu implementiu Era na mole. kene nu kata jojo ma mi atwe ko be nuka olebe na wo dodo do ade le ya pepere mu ade le na kike mena na amu yo to biwa Oh, dodo liyo wana. Bana jagolo jojo mamoji abe mina na gbogbo to ji ele bana de kukuno. Na ede kukuno to maga hoji unya na be uda na kukuna na kwa mamo kula na no na ede kukuno ko ko ni dana. mina na amama gbomo wo nya maka ajalo Mre ko mina na abale ya kuna bule na ko. amaru ha kuna dire kwa gbobo yo fa dutu lenu mena yo Yo na kutriba du chula ni mana ya jeje kote ba amman kutara lo amma va fan relation ba tambuge alo ejivi. Vi ma ye gbona wo choge cho. Devi akukuga agblodi ego nya ba chichi oglo nyare dari be enye no du nchi adu jare ka. Kana adu ahole nya nri ala ba nya ha na chivo adu ha egle ademi ble ta amu kata gbogbo mo mo na onye. emma kata gbogbo mo panu na wonye ye amaru ha gbo na pe ko ba ne yo kudra uno talum na yo alo no takum na yo la no Akpe na mana kudri be utakom na la ma ada ni ba taji da nya gbe na mi o ke ga nya nsana mi ta o me ke dre kumbe utalum na alo takom no ko la na nya ba wi pa gbe di potopoto alo nsa di potopoto e kata azuba di ra pe ezugbe dodora penya ye susueto nye be amado ha no ba bia mba na nye be do ma hi afokpa ike dom nele alo wa wu ike dom nele nusia nu ike nya magbeto penchi na ne ike masio ne nwure be le gota afi nguna ke akwa mama galio do ma hi nke keto alo mufoka afokpa magbugbo ba lete pe lo wo nudodo magbugbo ba lete pe
de wonyo be na gbogbo chon ma kple dzidzɔ Enuma kɔkɔ mehia kraa o. Ne wò ŋubu le gota nye nuzaza, fɔkpa, awu, godi o, avɔ o, wòbu yina edzi ŋkeke etɔ̃ megbe mekpɔe ko. Emegbe wova trɔe da ɖi megaka asi ŋuti kura o. Ne wò ŋutɔ nɔ be yeanɔ agbe, nànyi kɔ ne ɖokuiwò, mehia be nàvae koe hafi ava nɔ dɔ aɖe lɔm be ne wode dɔ na wò. Gake le afi ma ne nyɔ, ame ya va koe hafi trɔe va de ɖi nenɔ afi ma na ma. nenɔ afi ma ne ama ne ma míesi ɖe teƒe ya gba míele dzi yi ge. Beda kɔ manya gblɔ. Na me sia me. Bye bye.